Sar je tini chiching chora bisiwo je visit khaimene bisingo tiprasa amte kabangma lamani jongjal haikaba toini jongjal pherangni jongjal nukjogo tongmana aboni bisingtui nung tam sana visit khaimene bisingtui visit khaimani bisingtui kabangma jongjal nukjaka mostly affected families rok lama taitui obono main tai oro jong taikisa parani bisingno taikisa ward of haika orongkai electricity ni problem jehetu electricity ni problem parani borokna saka procedure tamo khaina na sabni thani application chaina na dorkana khang je jaga forwarding khaina ang khainai concern department bai kok sana nangkhe ang sanai engkai lama to chini Dholai district aspirational district mostly 80% no chini bising basang ni lama hamya lama sanamui bo bosor kaisa engkai no nostong thango engkai om hairokno no ko naiya khowui ang concern department bai kok sanai engke sarje te kaisa sungmonje jong lukurongni khugobo khanaka je thangnai BJP IPFT hapang 5 বছর thangai paimani pore bo borokno somyo kono MLA ba kono MDC 5 visit khayako tabok o somoyo nung paimani bising borok belakhane bukhawa khusi engmani bisingtui nung lukurongno letamo message rinai lukurokno obdo message ranai norok jefru leader choose khai apro norok nai nugui wanchugi choose khai di sudo election gimmick political gimmick simi khayei public ni development ngya election pai visit khayei public by gana khe basakhe apur se leader hinjab hambaisar undara je tini je norong chiching sora bisio MLA 5 visit khaimani bisingo nungbo kaisa parani local ni bisingo bomai somosya nukjagoi tong tabuk sukjora angto tabok para school ni lamarok bosaya kalbar tabar kori ei somosto kharung tarung khaimasiya ani bosor potrin mai maria engkai parani kono kusu suk subida tin supply gona hangai takta rokom mongka optini hain donga ple engkai anto tabok onek te program tongha ta harmon hangari adang badang tongha engkai bisingo বছরপতি বাসা হাইয়া হরখাম জাগই অক্ততে হাইতে ani হাই অন্তং হাপলে থাংনাই বছর যে বিজেপি আইপিতে গভর্নমেন্ট ফাইমানি বিসং যে 5 বছর চলি থাঙ্গা তাবক সুজরা কোন এমএলএ নরংনি আমচাইয়া ফাইয়ে বিজিত দেখাইকা খাইয়া থাংনাই এমএলএ नि बमुं साइदे मान थानाय एमएलए नि बमुं थांनाय एमएलए बमुं साइदे मान थानाय एमएलए बमुं तिबाचन्द्र आंकल কোনো সময়ও ফাই রকদে বিজিত ফাইকা যে ফাইয়া না কোনো সময় ফাইয়া ইলেকশনের সময় সিমি ফাইও ইলেকশন সময় ফাইজা কইছে আসং